Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Adi na kita han ikanapulo kag usa nga Domingo han katuigan. Ako hi Sister Lourdes han Daughters of St. Paul para hanya na ha Gospel Power hawaray-waray. Nagpadayon ni Jesus hin pagsiring, alid-agid ang ginharian han Dios hintaw nga nagsabod hin binhi ha iya uma. Kahuman niya pagsabod han binhi, nagpadayon hiya han iya ikinaadlaw nga mga buruhaton, samtang naturok nga natubo ang binhi. Kundi diri hiya maaram kung ano ang kasugad hini. Antuna nga haw ang nakakapatubo nga nakakabunga. Siyahan nananahon, niyan namumukad, kahuman namumunga. Kung hinog na ang bunga, ginani hantag iya kay inabot na antak na hin panguha. Ano ba ang aton ikatatanding han kinhadian han Dios? Nagpakiana Jesus. Ano nga pananglitan ang sadang naton gamiton hin pagsaysay hini? Amo ini nga pananglitan, usa ka tawo nagtanom hatuna hin liso hin mostasa. An giguguti aye nga liso dinhi hatuna. Natubo hini nga nahihimo nga gindadakui nga kahoy. Narampag an iya mga sanga nga nahapon han katamsihan nga didto nagsasalag. Nagwali Jesus nga mga tao pinaagi hin alid-agid ini nga mga pananglitan. Ginsumata niya hira sugad han iya hin sasabutan. Waray good hiya magyakan hay ira, kundiri pinaagi hin mga pananglitan. Kundi konan iya nga mga tinunan, la an iya kahimang raw, iya iginsaysay an nga tanan hay ira. An ginhadian han Dios, amo an sinyales, nga ngaran han kanang Dios, gidadakui nga proyekto. Nga diin, gin-establishar an kanang Dios paghigugma. Nga diin, magpapakita han iya larang hakalibutan. An pag-implementar o an pagpapahamtang, nagtikang didahan pagpadara han kanang Dios anak. Nga diin, nahimugso an iya pagkatawo, nga amo an kabugusan han ginhadian. Hi Jesus, amo an liso nga diin, nagin usa nga tanom, nga rin mampag nga diin ang ginhadian daw natugas nga andam bumunga. Han pagkatao ni Jesus daw ini parihas han pagsabod, han mga liso hakalibutan, nga diin an iya kamapainubsanon nga estado, didapahan tinikangan, nga diin ini mamumungahin maupay. Nga diin ang Dios ang labi nga maaram. An pagpasarang hini nga kalibutanon nga mahihimo, amo an bag-o nga ginhimo nga diin ang katawhan amo ang magbibenepisyo, ngan makakaangbit han kanang Dios kinabuhi. Ini nga panlantaw nga mahimo ug matuman, ini nga hingyap daw parihas han mga liso nga ginsabod o naitanom na. Amuin mamatay ngan diin mahilulubong hailarom hantuna. Ngan kon umabot na an panahon, nga diin mababanhaw dida han estado han kamatayon. Inin pagtubo hini, diri basta mapupugngan. An kasakit, kamatay, ngan pagkabanhaw ni Jesus, amo ito an liso han ginhadian, nga naggarantiya han Dios non nga proyekto, nga diin ini matutuman. Ginoo Jesus, kung diin kami gintitimtar para makita namon ang dagmit nga resulta, buligi kami nga hakanang Dios panahon nga ankan San Pablo paglakat. Didahiton pagtuo magdidig-on ngan diri la pinaagi han amon pagkita. Amen.